Waduh, dia awak nih diam aja dia. Nyampe juga di pinggirnya dia. Pak, udah nyampai. Saya salay na. Kumay ka na? Kayak next may ka to. Palay-palay ako, Pak. Ongkos, ongkos. Pantat na. Udah, kumay ko na. Kare, kita udah nyampe di pantai, bukan di Kutai. Ongkos, ongkos. Sekali Kak. Pak! Oi! Oi! Pak! Pak! Oi! Standar rambut dolar, Pak. Nanti 2.000 baht tuh. Berangkat nong, Kak. Swadikap. Wah, nasib ini mau tiket dari Pak Lama. 2.000 nah dibawa bule Thailand, Pulai, Kutai, Patai, Palai itu sih kece ya. Gawat. What from na cry? Driver. Bang. Swadikap. Lah kece ya. Kitty. Swadikap. Money. Swadikap na. Bull. Money. Swadikap. Sorry. Kepeng. Ribu ya dia ongkosnya dari pulau Thailand Pailo ke Padang 4.000 ongkosnya. Kere bejal mah. You from Thailand? Thailand. You know? Ang dari Thailand. Sorry kap. Okay, follow me. Get in your car. Okay.